khram kyllon ke Barcelona hak quarter final jong ke Champions League persya ya ke Atletico Madrid dalai laar ha ke aggregate. Kepriang supaya piki parlo ke bisungo tenar ban page ya ke video hak ne ke channel hak jingil kai quarter final second leg jong ke Champions League kata ke Barcelona persya ke Atletico Madrid kane ke jingil kai kalong ke itanat bha ta ke baro arte ke tim tang ke first half kila ban tap hadu lai gol. Pada ke Barcelona tang hakamit ke basau kala ban penki ya kejar lengba ulamin Yamal ya ke bol ke bala assist da Ferran Torres. Pada lengba kane ke sigul na ulamin Yamal ke Barcelona ke don jingkerman pan comeback hakane ke second leg da ke ba kala ban lam kepada ke jing lekai da si lanot pada da kenya ke aggregate da ar laway. Patang hadin kato kane minit kata hakamit ke ba sau Ferran Torres ula penki beng ya kejar na benta ke Barcelona ya ke bol ke bala assist do Dani Olmo pen ya kaja ke jing lekai hak aggregate da ar la ar. Retang hadin kato kane minit ke Atletico kala penki ya kejar lam khmat beng hak aggregate da lai la ar lengba ke gol na Lukman hakamit ke balai puai. Patang kumne ke first half kala kud no da ar la way. Pada ke Barcelona haba ke wan pai ke kelamit kala kunting pan pai ke ne ke gol pada ke menit ke pesan penyau Ferran Torres ula ban penki ya kejar hendrai ke ne ke gol la disallow no namar la day ke offside. Pada kumta ke jingil kai kadang ne hi dalai la ar ha ke aggregate. Pada ke Barcelona kala kunting pan pai ke ne ke gol hendrai ke menit ke penyau kendai Eric Garcia ula yo red card patang kumta ke Barcelona kala telot jingai pat kam syam la syu pan thau per thai pat kumta ke jingil kai kala kut no dalai la ar ha ke aggregate. Patang kumne ke Barcelona kala sya eliminate no ha ke Champions League jong menta usnam pat ke Atletico kala poi sya ke semi final. Hendrai la dangi payah kene ke jingir kai ke Barcelona kala benila kai khampa bandi ke Atletico da ke ba ke Barcelona kayo hadu 90% ke position kat ba ke Atletico pat kayo tanglai 4% ke position. Pada shot on target ru ke Barcelona kayo prateli ki shot on target hendrai ke Atletico pat kayo tang santri ki shot on target. Hendrai ka bukut ke jingla jungka Barcelona pandai kai bah kene ke second leg kam syam la mentoi namar ha ka bukut ke Barcelona ke hapan song no ki janjungka pan leg pai no shalayeng pat ke hapan up ya ke Champions League jung usamoi ban kata la syam snam. Sahakawai pat ka jingil kai quarter final second leg jong ke Champions League kata ke PSG persya ke Liverpool hakane ke jingil kai ke Liverpool kala bandil kai bah da ke ba kala bantek la kam bah ke bol da ke ba kayo adu 90% ke position kat ba ke PSG pat kayo tang 90% ke position hendrai kane ke jingla jong ke Liverpool bantek la kam bah ke bol kam syam la mento namar ha ka bakut jong kane ke jingil kai ke PSG kala penim ke Liverpool da ar la not. Pada kini baru arti lagi gol jong ke PSG la tab do Osman Dembele hak menit ke benyau puar pada hak menit ke bekendai peu plus way. Pada ke PSG kala ban penlem ke Liverpool da saw la not ha ke aggregate. Pada tangkum ne ke Liverpool kala sya eliminate no ha ke Champions League pada ke PSG kala poi sya ke semi final. Te paralog menta ke sngi tang kini ki video te kumban syupan kan mau yapi sibit men ke jing lai kai ke internet bha kan long hop deng ke Real Madrid persya ya ke Bayern Munich hakaying jong ke Bayern Munich. Te paralog la dapi sngau tenar ban sngap lagi khubor sport sngau bah subscribe langai kene ke channel kum kadak ban ajing kersan ban support ya kene ke channel kublai hibun.